Ko kole ke ufanga ngai tala whakatapakato, wanga maheni, wana whakahauko, whakatapakato o lotu pia mo whanua. Ka tāmo ki kamata whakataha i pongpongi ni pia mo tau whai rongo, me he api ko vai ola, pe he taimi a maho inga koe ni, o ku lalaka tuai whanua, o ku tau maa i teknolosia koe ni, o Zoom. Hange koe mo mea ai, ko whamalmala tfoki he loke le nai kamata aki Tonga, kai kamata lewa tau Zoom e pongpongi ni, e ula ko ange pe ai whainga maari ke minister mo ui ke ni hanga o atu ha whamatala hili pe ia e tuka lewa whainga maari ke o mai ngai whihu ui hangi koe mo mea ai koe teknolosia koe ni o ku kore atu ke ka taki pe o hiki maha mo ni mau kai pe ki icon kai whahoko mai to kon mai pe ai tongan tale kita koe ni o IT Walter ke whahoko mai i kai ngata pe ai patonga ang koe tau whataha koe ni pe ki tau mask ak tau tol koe ni tak tah whitu koe ai pe ke whamara ala ke ki nau tol nau mea mai mi api pea ka pau pe ai haki i taimi e wesi ai ai interneti ko le famole mole pe e pau ki tamate e atu ai ngahi Canberra kai lava o ngolele pe mo whahoko-lele mai whihui. Ko e pongpongi ni kai pe ko le kai ki whatongia i he hoko ai hongo fulu ene pe he e whia o e minister ke teu ke he te hongo fulu kai whahok mai pe mo ngahi whihui taha pe ua pe ko nia upi ki ai te tau whamao po opo. Malo ho mo ma taimi pongpongi ni kai tau hoko atu pe mo e minister mo ui ono po Dr. Saya Piukala. Malo. Malo abito mona pe ko le pe mo ke hu whanga atu he tala whakatap kakato. Na e kamata ki ai tau whakataha e pongpongi ni. Kai ata mo e motuan ke mo e CEO e Potungaue, Tongatapu le Wakitua, kau mai Tongatapu le o Falma Paula, ke fai hatau tala noa pa mo update ke kakai fonua e tunga koe a kuia i Koviti tahiwa i hotau fonuan. Mahino ke motuani ku o si fai e update whaka aho e he Potungaue te uki i lawe wawe atu peke ngahi mea ku tui o ku mauinga pe ko tui ko e ngai whihu i te mo o mai e toko nia ki he whakamaala mo whakamama kia te tau tōru hono katoa. Whawhiawhia kau media ho mo lava mahi pongpongin ki tau kau whakatah i hono talanoa ia i siu mahu inga ko eni ki e kakai whanua. Te uki whai at pe ki update wawe ko eni pe toki toko ni mai ho kau ngā pe nolo ko ia he ahoni me Potungaue pe atare wangahi whehu i e whakahoko mai. I he ane awhi ko e case fo e tolungeau hi wanoa. Case fo e tolungeau hi wanoa ane awhi. Pe ko e whakatoa e case cumulative cases pe ko e whakatoa ko ia o e case positive ko e case e whaafe te au fit whaa. Whaafe te au fit whaa o ku osibika vai toko tahafe ni mangeau whanima. Pe koe total active cases, pe koe case koe kei active cases o ku wafe o nongeau wanoa. Ko whaafe te au fit whaa koe ia, ku whaafe ononima i Tongatapu ni, pe moe case te au maamalu i wawa. Koe case koe te au maamalu i wawa ku osi wika vai toko whaua, where toko hiva i he isolation facilities pe toni ma fitua o kunau isolate pe i api. Mahino pe wasi oka ke ngahi media pa ngahi report ko ne tunga ku ia ai hono whafoki e kai nga hapai ki hapai. Na e foki toko te au aono pe koe nau no foko ia he feitu ko tau hia ko ki nau tolu ke osi koe ahoe nima he na whakaam pena whakahoko ke nau isolate i tongani foi ahoe nima ke ua mōre ho nau taimi koe i tongani tangkari ke waka pea koe tesi koe no nau tolu na ia toko wahiwa i na e positive hoku whai befe ngau e aki a Dr. Reynolds mo e timi mei tongani pa mo e timi mei hapai
papau e tokia hanga i fehu ia naiang, e hen bea reinolo ke tare ngahi fehu i koia. Koe uhinga o ke asi atuai ai keisi wa hapai i e kaku i update e pongbongini ka koe mea ia na mau mai ane fiafi uhinga i hono whakahoko atu. Koe ki nau tolu wana whakafoki mai koe mi tua pure anga. Ena o mai ki tanoa. Pea au koe ki ane afi o se na wike ua na e whakaata e toko te au tahahiva ki api. Te au tahahiva ki api. Na iai toko tahaono na e fia mauia ke toi hoko atu e nau MIQ. Ki he whalaite mo e taimi o ku na maua e nau positivi ke toki whakaata ki nau tolu i he weekendi mo e ukahau. Aia na e awe e tō tahataha ki makeke, pia tō nima ki tari ai ke whakakato ki ai ai taimi o ku tukumawahe ai nau tolu, pia whapapau i o ku negative nau tesi, pia nau toki whakaata ke nau ata. Ko e tūko he tainimi, ko e tōlahi taha ki nau tolu kou test positivi, o ku i he tau motua ko e tau uanoa ke tau tolu hiwa. Tō taha whalunga au taha uai. Ia e whangi pepe, ki si hifo e mahina taha, toko tolu, na nau positivi, kuna o si wikawa nau tolu. Ia ipa mo e tōni mataha, i lalo he tau e taha. Kau tui e hoeik pa mo e kakai whanua, koe toko lai taha koe, o e whanua kuna mo ua he ni, i he tō uia koe ke iki. O kuia e ki nau tolu o whai kia ki tokanga makehe a Potungaue. Ki nau tolu koe ni koe o ku i olunga he tau fitu noa. Awe toko walu ono ai. I olunga he tau fitu noa. Mahui ngau pito pe ngahi whare i o whai atu he Potungaue ki he kakai e whanua. I he lere mai koe ni, koe pekia ni e tolu. Peki ai ne tolu o ku whapapau i he Potungaue. Koe nau pekia i ai Fekau'aki o hinga koe Kovitahi ma. I ai ma moe pekia e ono, ka koe pekia e ono koe ni, na iai pena ngahi whakoutua anga maheni o ki nau tolu. Pio kana e tesi ki nau tolu o ku nau positivi. Ka koe, angai koe whakahoha he tau press conference whamuimui, na e whainga Potungaue ke he definition ke whakatatau hono define ai pekia koia he Koviti ke whakatatau mo ngai whanua Pasifiki kau ngā api. Ke he pe ngahi whanua ia mo nau ngahi definition. Koe tau huhu malui o kei i he pesete hiwa walu e tausi ulaki, hiwa noa e tausi ua, pia whahiwa rewa e pusta. Mo whatoranga iang e hawe ke mo kakai whanua. Na e tautaki mai a neafi, ai Pfizer doses, ke whai ake ai pusta, dosi e ni mamano, ni maafe, i he tokone ai pureanga Australia, pia mo e UNICEF. Aia na ia umai a neafi, ka koe whanki i mea ngā au e ke whakakato ake e huhu malu i koia o ku kei whai whengawe ake Potungaue pa pureanga Australia na alawa o mai i he weekend koe ni. Aia o kuia i e palane a Potungaue ki he huhu booster ke whakakato a Tongatapuni, haapai, pia mo eua, pia mo wawa. Koe whotutu ki he otumotu ko eua mo haapai, ke AVP nga e hu malui ka teknau tolu, ke nau hanga whakakato ai hu malui o ku whikautu pa mo e pusta. O tongani pa mo wawa, ko mea tatau. Koe tu he tainimi o ku iai ki mea ngā aue, o ku takai holo e timi mobile hu malui a Potungaue, ke ngahi api o ku os whakapapau i o ku os tiu e nau hu pusta, ke whakakakato ka tau te whitu aki nau tolu koen o ku tuu
lave angofua. Mahino pe foki he taini me uia ngahi feitu pe ngahi hotspot o ku lahi e asia ngahi keisi o kawa maufanga ko tofoa ko vaini ko kolomotua ko havelu ko ngahi feitu uia o ku lahi e asia e foutua ko en Koviti hiwa. Ange ko e whahoha e lele mai ko en e hoko e lockdown ko en no foi ai kakai ona ngahi api ma o e whainga maari o e kau ngā ue ke nau whakahoko lelei mo whahoka kato e nau whai e contact tracing pana iai pe amanaki e Potungaue e iai ai kakaki o lunga ai whika hange pena e o si wone atu pe e he tau ngai press conference kua o si ai taimi koe e whakahu mai ai RETS pe koe rapid antigen whakatah mo i PCR la pa mo i sai koe ne ngau e contact tracing e lava ke to e alu hake e tau whika neongo koe ngahi o sianga ngai whonua lahi i muri o ai e nau whakafofua he tuunga ku alu ki ai e tau whokotua tahe nau ngai whakafofua e au e pi ke tongani te tau toki au ki he tumutumu e kaka koe no e Koviti hiwa e au ki he e au pe ke sia ke tahafi he pe au whafofua ngari te tau piki ki he wike ua wike tolu o mahina katu mana tui koe taha pe ngahi whafofua ngau ake kakai ngahi modeling o ku ngau ake whamamanla ke nauhanga predict pe te nauhanga o forecast ai alu ai whakautua koe omikoloni. Koe tau press conference wha Moimoi na e to'o ki nau tolu koe na e positivi koe ni i tanoa. Na e to'o e ngahi specimen o tanoa fok na ia nusila pa mo Australia. Na ia ngahi specimen na e ave ki nusila pe na e maumai e ola a me afi. Koe omikoloni pe o kei tongani. Mana ia hangahi ave ake o ngongo o sia umai e telta ki tongan o ku ikai ke monia e o ngongo ko ia ko e omikoloni pe o ku o si i tongani ko vavao ko e omikoloni PA1 ko Tongatapun ko mea tatau ko e na ia e keise ua i tanoa ko e omikoloni PA2 aia ko e omikoloni pe o si au mai ki tongani te ke ha bien ke o au mai ki he fonwan mahalo ko ki update no pe o ko hanga whakahoko atu kai tukatu mo ha whainga maari ke whai manga hi whihu e pe ko he niai mo toketa sale a kaol CEO kai ma tokta Reinolo whanoa si MO e pule tokta pule ko ia e wakitoa kai ma toketa anga kaola ko e toketa pule whare mahaki ke tari pehanga whihu mo tau tala noa Fekau'aki mo tuunga ku iai ai whakautua. Malo pito e minista ai pamala ala ku ia ko ni pos mau mai super metala noa Tonga pea ospe ku ia tau hoka pleva ki a tapinga me valiva po ni pa kata ki o pa te fito pe tau whihu iki he punga mo ui pea tau kamata aki ta no Tonga malo pito ka mo ke ha de o fa pe wo at e minista na te mea foto pusete hiwanga futu pe tos uraki pe me tos noa ko whihu I whakak pe mo herd immunity e a ukunai ki he fiha pe a usia tau mua kon ne whatala noa me ki mo whakak pe mo herd immunity ko uraki pe ia pa ko wa pe whakaki pe mo tau protocol kon ungai aki na ia whakak ki mea whakak na ia whakaha me ki mua ko kau whola kon ki hapai e uraki whai ki tesi pe na whola watu o te tesi ai pe fai pe mo kolontini ko fifili e minista pe ku wahna whakakau ke liriu e tau umbea ko ni ko hui uraki pe na tau whakata e waka ke whola ume ka tau whakahako ngahi protokolo but still na ki mawhola pe vaila si tongani na tau whakata ka kai ke na home isolation again ki mawhola pe vaila si whakata ka kai ke na alwhai whakatau
ya tatau pe fata fano ako kina alo ako ki mafola pe wala sipa kon ta fata baka kina folawat ki hapai he ko sipa ko I hapai foko tuan ko fi Filipe ko na ha faka kau kau pe liri e tau fonga ngawe pe malo malo pito ma fehu ano Tonga kay hopate ik minister malo pito talano o Tonga ai fehu ko ni mahino pito pe ai tau hu malu pe moe ko hinga fo ke head immunity fo ko to mai fo ko tua ko ku la fe unga hu malu e fonua pe ko la ko si la ka ku ke na develop na immunity ko tu fa mama la hi fo ke lava ke malu e fonua porque over he pesete fitunoa e total population. Aí ko over ko he pesete fitunoa e total population ni o ku equivalent ke pesete e hiva fa o target population ni. Hiva fa ki o lunga. Aí ko tosi ulaki ko si achieve e tau toluia ai target ko ya. Ko tosi ne hono wa ku pesete hiva no. Ko me ma inga taha ko he tainimi ko tos ko ne pusta ai go faisa ku amana ko ke frahoko tene hanga o mai ai peta protection ni ki he omikoloni ki community fakakato ai ko hinga e fakauka gon ke fai ko ne ai pusta o ku ai pe ki protection ni me he ngo hu ko ia ulak pa moewa ka ku ko taimi ko e ka katoa e fai pusta ke fai sa ova he pesete fitunoa e protection e ka kaia ke fokoutua ko ne omikoloni ai ko mea ma inga apito ke fakakato e huhu pusta tau fia pa tau famalo ke pule Australia he o falai ko tausi ko ni pa ko si he mau ko ia e cold chain storage o mai leva o lava o tauhi ai huhu malu i ko ni I heni e lava o ke mahina hiva. Ai ko ne hau ko ne ai huhu malu I ko ne e whainga mahari e lewa. Ai huhu malu I ko ia ki he posta. Papau e arake ke he laine fitu noa ka ko mautake ti mautol ke a. Ke peseti pe ko ia e hiva ngo fulutupu. Kai lava ke toi sai angai ai malu I kakai e whonua. O fehu I ko e hono hoko Fekau'aki pa mo e protokolo. Ia o mahina o pito pe e talanoa Tonga e ngahi protokolo. Nai hangai pe koe tau ngahi conference koe ki mua. Koe ngahi whonua hau koe mamani. Whai ngata ape ka nau tolu ke nau contain ai mafola koe o vailasi. Mahina nai koe wholau koe ki hapai nai whai pe talanoa aki e Tongatapu le waki tua ka mai Tongatapu le o hapai mo timi hapai ki he Fekau'aki aki. Nai taha e protokolo no whengai ke taimi unau nofu ai heno tari ke nau wholau o ku ikai ke more fo I taimi koea ka nau tolu pe advice level ke nau home isolation e fo aho nima pe nau o fo ai mo fo aho nima. Ka koe tu koe ni he tainimi nai whai pe mea koea neongo nau tesi negative he aluka o kai ke o expect pe ko hinga ko incubation period o mikoloni o veo dispe fokia me le tol ke tahanim e malava ke te puke vave pe te toki puke tuai ai ko tu ko tai nimi e to fai si o ke protokolo ko ia ai folau ki hapai e fai hono review ke sio na usai ange pe ke toki o pe kakai o to fai pe na ki fo I tesi pe ia heni pe na o fai na fo ia hoe e hono fulu ki e tafa I hapai ka ko mea ko ia ko mea mau ia tai nimi ko e Fekau'aki ke Potungaue pa mo e Tongatapu le hapai ki ha fonga ki he toko ina e whakoutua ko I hapai he kau folau na e o ko I ki ai pea toki whai aha no whakaukau ai hoko atu. Mo mana tu I whoke tu koe tai nimi o tō lahi pe kau hapai tongani nau si fia whoke na ia e kau mai me muri I he ai wakapuna koe nai whoke mai ka
na expect pe he Potungaue ngai mea koe ni, koe whawhiawhia pe koe hoko mea koe ni, o kuna ke i he MIQ, i hapai. Malo ko tare to whehui talanoa tong. Tuke ka pau whit. Iyo. Kata ki te tau hoka lewa ka tā pinga me he wali pa poe nima, o speko ia ko whatonga e toa salam. Malo. Malo bito ingminista bea malo mo ngā we ko ki whehu i pe ia. Ki he Potungaue mo ui koe hana e tu unga ku iai ai iwi ngā ue o e Potungaue tatau pe whakakau ngā ue mo ngahi mea ngā ue koe mo ngahi nau Fekau'aki ta mo e Koviti taha hiwa. Pea koe ki konga hono wa ku hoko atu pe ai Fekau'aki mo e ngā ue koe whare mahaki, loto whare mahaki i he apiko vaiola. O ki ai nei haririu i he whaunga ngā ue mono toka ngā i kau mahaki mo kau whakautua au tauhi i whare mahaki. Pea uhi pe administra pe ke he CEO mo kau tare ki tau ku o ki ai ni ihi o ku hao e talanoa pe he whekau ke nau ata ko nau api o whakaongorongo pe me iai koe uhi koe o ki ai ngahi ke isi o kamata ke kaka ki o lunga i vaiola pea toe iai mo e ue sia o e kau ngā ue ai Potungaue me ke whakautua koe. Koe ki whehu i pe ia, malo. Ia, malo pito tāpinga pa ke utukuange ki he CEO pa mo e Tongatapu le koe o e whale mahaki ke na tāre atu ho whehu i koe ia. Malo. Malo pito tāpinga sai kau kamata peka tuk tānak mai a ana. Ufanga pe ngai Tongatapu. O tui ke whehu maho i ngai ke o mahino o pito pe ia koe Omicron Covid tahiwa koe ia ha Potungaue mo ui e maamani te ngalawa matakai. E koe ne taimpe ko whaakia e Covid tahiwa o kune wesia te ne lawa i ke ne wesia lahi au pito e ngahi Potungaue mo ui. Kau e pe me ngai whanua tu maari. E koe ia ha pehe ia te tauta e fōu i he fōi hala ta tau. Koe aia koe mea lahi au ku whai tukanki aia Dr. Ana Kauola, au mātoa, Dr. Reynold, mo i timi koe ne clinical me public health e Potungaue mo ui. Ke nau mateu teu ki ha fōunga he kai ke nau fōwesia tamaki ai e kau ngā u. Pea koe aia o pau ke adaptable e ngā ue. He kai ke pehe ke tau whaingai pe ke tau whai e mea koe ni kui koe containment. E koe tau whainga ki whakamawahe i kau ngā ue, ai kau mahaki o awe ki mua. Kai mi ko tau peo positive hata. E ke tau whainga ke tau isolate pe kau ngā ue o positive. Koe i ngā he kai ke o se kau ngā ue he isolate. Kai te tau whainga ke tau alu ke whaifonga ta koe mitigation. Ai koe whainga ke tau ngā ue, whakapoto, toka ngā i whakalele kakai o kulau tūla vea ngofua, i ata kai o kumalu. Koe ngā ke whakatatau ki he iwi koe e kau ngā ue. Ai koe palania e Potungaue mo ui he taimini, ai koe mau whainga ini ke mō me he containment, ke mau alu ke whai strategy koe medication, ke toka ngā i whakalele e kau maha koe ne o puke lalahi. Ke taimi te tau e lawa pe kau ngā ue a whok pe ko nau api. E kai ke pehe ke isolate nau tolu i te whitu ke. Nā tau whainga mai whake kamata. Maha ka whainga pe ko whaam ke hake taimi ni. Ke whatonga he kakai, neongo e mawhola e Covid tahiwa. Ka kuia e tunga whawhia maari e he malui. Mahino pe te pihia o positive. Ka koe chance koe ke te tokotu whare mahaki. O si o malu i lelei pe e ho malui. Te whakatata again tau whanau koe e tori. Na tau kamata mai again me au uange au ai positive. Koe tai mini a kona os recover ka tōna tau pe tau tahani mai au ke positive. Aia mo i lelei nau tau le tai mini koe ke hataha. Pe he ko ngalahi pe ia tongani.
Aia koe mau whenga ini ke focus no toka ngai angi hange koe posta apa ha posta whenga posta ke roll out I he vulnerable group. Koe whanau ia koe kia ta haia whapalpai. Ake koe ki kamata pe ki tata no ki ai ko hinga koe anga ai ngā unu holo ai ko ngā we ke whakasisi ene wesia mafasia ai ka ngā we ko ngā pau pe ki hoko mea koe koe whamalo la hia ke kau ngā we koe ne ko ngā we ka mai ngai ku Fekau'aki e ngā we mate atu nā whai asea ke tuat ka ana ke mani te ki koe Malo abito CEO ako famalo atu se ko no o mai no pe ai tokanga ai kakai fonua ki e maunga au e o fai ko no tokanga ai mo e kakai fonua oku hange pe ko ia ko lau ko ni ai tangata ki CEO oku ngawe dai mini ai homo ngawe ke tau alu ki mitigation aya koe bebolo ia taha no tokanga I koe kakai ako mitigation dia he kai ke fai pe no whakamabahe o kakai koe ni koko ma o ai na positive covid taiba ka ko pau ke fai hanga aue ia ke whinga mai akina tolo ki puke la lahi ange pa kina tolo o na puke na tolu iha to e whakoutua ke ka una positive ka una puke la lahi ke whaka hua mai peki ro whare mahakini ke whai ai anu ngawe koe mea koe nuku nai hoko I tonga ni ai koe palani koe pau ke tau whamabahe katoa whinga o tau whare mahaki ke maa o pe hua mai ai Koviti hiwa ki ai na e fo katoa pe ai whare mahaki tau whiri ka Pasifiki ulo tonga whai tala noa pa moe Osmat I tokoni ia ai tifeti ki hafounga te tau ririu lelei transition smoothly me he containment phase ki he mitigation phase ai ko hinga ki tau lava pe o tokangai lelei ai mo ui ai kakai o fonua ke oa e fuaha taimi te tau ngoto overwhelmed I he mahaki ko ni ko Koviti taiba hange pe ko mo mea ina o si famatala pe ki CEO famatala ki ai chief medical officer o clinical services toka se fako kaitau I ngai press conferences ki mua o ku tokolahe ka ngawe o ku affected Iyo pa koe mo oni o tō lai ka ngā affected, wai whahinga unau mālolo ki api, koe lahi taha o ka ngā we, koe mau pe ia me he community. Ai koe mea pe o koko I he uwhanua ke as well. Tōku si pe ano mau koe me loto whare mahaki Pa o pehe pe me tau kau mahaki, o koe pe kau patients that tested negative via I matapa, but tested positive later, longo Tonga ina I whare mahaki Aia koe umea pe poko I taimi kono ko ma folai ai Koviti tahiwa I he community, ma ko whamalo lahi ato au pito ki ngahi. Se popo wako toa pe, pa mo e kakai o whanua ki hono tokanga ngahi lao. He uneongo ko o stau pehe ko I loto whare mahaki ai Koviti tahiwa, o ta mau kei wheinga pe ke oua e whulahi he kumanatui ko ki nau tolu nau lotonga toko te wharimaki o ku nau tūla veango fua. Pa koe whahinga o tukuange atu ki api. Ko whahinga ko ia o swheunga pe ia ke nau whoki ki api o malolo ki ai o tauhilelei pe ia ai ko uhinga pe he koe ki mau whie mau ke kapau ko ni e kamata pe ke ma fola lo tsanda ki ai Koviti taiba ke ma o ki nau tolu me heni ka kai ko pe ko mau hanga o tuangi tua he ko winga he ku
tuange pe ia ka ke fe ma ke na to to ikai ko tuange atu pe ia e ko sfa fu pe he to ke ta ko me fa nga we o ko sfa e me ko to abe ke to ta ko ia pa ko si mo ile le ko ta pe ia ke tuange to ai kitua malo opito takta anak kau ola tau kokat leva kia sal kia tapinga kataki pe na lava salamu pe hokumai leva melemani pe AVZ pe lala malo opito mona malo opito mau whainga mali ko ki se hui pe aku ki he ko hika to unga ko ni ku ia hapai he lo tonga ni te newe sia nai ai ngahi foto to ko ko osi whakahoko ki ono whakafoke ka inga ko ki ewa pero hoko pe ka hai to unga ko ni ki ai hapai e mahino ko sma wai ai Koviti ta hai hiva o ku mau pe hapai no osma te pe ki he to unga ko ni ki ai taimini pero fa osi pe ko hi ko Potungaue mo ui foki o ku mahino o ku mataunga me na tolo ngahi foto o ko ni ke whakahoko ana whataputapui ai ngahi whataputapui ko pa mo loka e whunua ko hana e mea ek minister pe mo i kautaki ki he kaha o mahino foki ospe ai loka ko ni i he tona ke wikeni malo malo pito salamo e fehui te u tuko e isi ko ki hapai ke toki talanoa tia e Tongatapu le va kitua to talwe no au talente foi feu i ko ne e u ko na ke fa ko mai ai ko me ko ku hoko ko ki hapai e fai ke si o Potungaue mo wi talanoa he na to ma fu ya ne fia ka mo hapai e malava pe he me ko ko hapai ke ki fa ha tolo ia ai folau ko ki e ua kai ole ke mahino mai e tunga ko ia hapai mo no to review e protocolo ko ni na e fai ko ngau ko ki hapai ai ko tu ia ki e ua ko tai nimi kai ke te ke fa papa pe ho ko te repeat ki e ua pe fai ha ki toloi e to fai ha no si ofi e ai protocolo ko ia ki e ua ko e mea koen ke he whakatapui Fekau'aki hange fo koe tau whahoha ko e salamo koe tau press conference wha Moimoi na ia o Kaungaue e Potungaue he toko te au tolu wha na nau puke ai na nau tolu ia na nau positive mo nau tolu in isolation ai koe whahinga ku nau rikawa koe whahinga ku nau ke in isolation pe koe tu koe ki he tu koe ki he kaha u ki he lockdown ko ni tok fai e fatahai e Potungaue pompong ke siofi alunga ko no tau fononga to ai ko he tainimi pe tok mahino ai ha recommendation e Potungaue ki he pureanga ki he teu ko ki dif ko na lockdown ai to ki mari e ngau e ki ai e Potungaue pe toki fai hano talanoa ai tunga kon pe ai lockdown ni o ange fai ngari ka vino lo ke me kon figa como na finga ko mo hapai tape ke mista bago ko de pe ke u fanga to e Tongatapu kakato go afa ke kamata ke tau press conference ko he pompong ini ka tabe mo ke fai ngari ko ni ke at be ki tali ki e hu ko ni na o mai hange pe ko e me ko e minister anena yange ko ka pase se fo ke toko te wa no na fola wa tu ki e fo yo ne pe ko toko wa hi va yo na positive fatata be ke report ko e Tongatapu le ko me apa ina ma ne fia o ku fai pe no si ofi va ofi ai ni ko ni na puke ko i hapai pena na pe na positive ko i hapai e ka folau ai e Moimoi va o fiki na to lui ha foi va time a mo fulu ke ta fa pe lava o fakakata o foku ngai sivi ke fa papa i pe ku negative ngai sivi ko ia ka e toki lava ke fa papa na malo ke tuange na tolu ki e toenga e kakai ko e o motu hapai. Ia time da tau pe o ku
Toi wakawakai pe ai ngai tutuni ngā au e koe ki he whaunga koho no ave koho tau ka inga koe mi hapai. Ke ka au ke siofi pe ngai e lia mau inga ke toi whakamalohia i okapau i he tau te waki koe ke toi hoko atu ai ono whakafoki o tau ka ki hapai a taimi e tutuni ai pureanga ke hoko ate whatongia koe ia. Ka koutu i koe lotongani e ula ki whai e tokanga make he ia ki e tokanga i koe ni koe na nau wholau atu. Mo e tuhunga kou na wiai ki nau malu. Kai tok whai e whakaukau e pureanga ki a toi wholau e hoko atu. Pa koutu i pe he taim tatau pe hange koe mea i mista ko o si mai foke ta hu malu i ki tongani. E toi whai pe tokanga make neongo ku wa mai ngai whai toko ni ke kamata i Tongatapu ni kai ke whai a riekina e nau tolko i motu pau pe ke nau whenga pe apon ngā ue ke nau au sia pe tuhunga malu i lelei no tāna ke ato e huhu makehe i ka tolu poko e pusta ke nau si lawe pe ke malu i nau tolu ka whai whia fo ke e hu malu i e toko i kone ai pure anga Australia mga helikopeta ko na umai ko na manual ko ni na tok fo ke atu na la fo ke whakakato e pusta ki e otmo mua ba pe he ki lolonga ai ko e toko ni benia ke na maluange matunga be ngai fa na ta fa na tu la ko na tau toksi tu me ai ka ko tu pe ke taimini ko to pe ali fuka ba pe fo ke kawaya ano pe mo uiha mo fere mea ke fa tokanga makekia so ki tāna kia tu pe malo pito. Malo pito Dr. Reynolds Ofanoa ka tau hoka tu lewa ki he whehu i koe nuku hoko mai aia ko mele malu pea ospuga pea A3Z pea lala lem he wawal ko nion. Malo pito mele. Mona. Malo pito e minista ka pehe ke kau tali kita mo ko ki fehu I pe ia whawhalala fo ke puleanga ngai whale me Potungaue mo ui ko ngā ongoing me containment ki mitigation ngangari e whakakau mai a haapai I he lockdown ni hange ko ngai tutun wha puleanga ko lockdown ko ni ko Tongatapu pe mo wawa ko fehu lewa hono hoko Tonga koe ni whainga mali e lockdown no whuma o I kakai I honau ngahi wheitu o honau ngahi api pia o ku hounga ngā ue ko whahoke ngahi polis whakolo ko ia I he ngahi kolo. O malawa nai ki ngā ue whakataha ai Potungaue mo ui pia moe ngahi sino koe ni local government hange koe kau ofisa kolo mo nau kau polis whakolo ki hono whai ko ia o contact tracing pe ko ilo na tol ko ia o ku na fo tua ko ia e Koviti hiba ko hinga ke lava ke mapule I hinga kolo hange ko lave mai ko ia ai ka tale kita o ke tu lave ngo fo pe na tol ko ia mo ngahi maha kita hui pe o lava fai hanga o ke tau nga o fata pe mo loko kamen ki hono tau I ko ia o I Koviti hiba pe ko whehu I pe ia whakaosi kata whamoemole ko kinau tol ko ia toko ua awhi ono ngea umanoa ko ia cases po na toko kei puke o kwa inaha ni ihai o ku fie mawa toko makehe pe ku whamawaheng na toke ICU pe ku tuunga whatuta maki ai tuunga ko ku ia na toko ia o kei whakoutua ko e Koviti hiba ko ia pe malo. Malo vito mele manu kai tupe mo ke ufenga ke utaria to fehu I uaki ko me ko ke lockdown ka pa ha ke lockdown na hapai hanga ko fa ko na okay tala no Dr. Reynolds mo netimi hapai mai no ve fo ko positive ko nga case ko I hapai o na ke I he MIQ facilities aya ku o hange pe ia na ke no fo taha pe na tori ki foi he feitu eta kai toki mahino lahe ngahi tala no ko fra hoko pa mo na to ko pa ha ko na ke toko wa fe
active cases ai aku ko toko ni mape o na I he fale mahaki ko ia I mua he tainimi ki na tol ko tona ai ko toko ni mape no to ai hanga ko ngahi me he ngahi press conference o kuia tokanga make he Potungaue ka na tolo tu la ve ngofua ai ku na tolo ki he tau motua tau fatata pe tau fitungo fulo fai ki olunga o na tolo ko kuia ngahi mak tau ki ke fa papau ku ose fo I taimi ko ia o ku na usai pe ka o ku ikai ke ia ha taha e fu pukela I he taimi ko ha ko ho feu ia taha na tolo feu I merman malo ko ia pe sai pe te tau lau pe to I takai mai kai o ange whainga maari ho ko ka taki baba puinio no kia lala os pe ko ia pa tau hoka te pe kia Luciane Luani me he wal fit poi nima pe te foki kia tāpinga malo o pito malo o pito ki minista pa ko ki whehui pe akuia ki he ho mea mai koe ki he tawhaki koe tau wauku ke peak koe I Tonga ni ne pehe pa ko mantui ko fangi estimate pe nia pa ko anga pe asio ko projection nia ki he piki ko Tonga ni ne pehe ka pa piki ko ya o Tonga ke case e tahafe I he aho ko fehu e ni u pe fehu waki pe ke tafaki ko ke ya ko ke piki ko o si mateu teu le pe Potungaue mo ui ke na lava o tari e ya ko Tonga ni ko ke piki Paka u fonua ke he ki minista ko na wa ko ke peak ko whatever I downhill ria e time ko wa ko peak but downhill pa ke case ko wa ko u fonua la lahi o time ko si ko u fonua la lahi time ko downhill lai pa na lava le vana to project ha foi time e kamata ke to u restriction ke po u Tongatapu ke kamata ke to me he tau fonua Poko siya projection pe he ai Potungaue mo ui. Pa mo ki whewi whaosi pe ke tawhaki koe rapid test koe ki Tonga ni. Me nai whewi ate he press conference koe he whalaite. Me taha kau mitia ke pe he koe ke o mai koe ki Tonga ni koe rapid test koe u whetu keke. Mo u whare koloa keke. Koe mo u personal use pe. Koe rope u sai u family ni hia I muri he lava pe kita kumi rapid test me supermarket pe me he dairies kona I Nusila mosteria o una femana to ke seni ke fonuani na fai ki fatotole to taha ko ni ki Nusila ako Nusila ia ko Potungaue mui ko ai Nusila sana toria approve ma ko sa hongo fulu approve penatore ai rapid test hongo fulu patala le vai ke fonua porque supermarket porque area ke o mai pe rapid test ko ni he ko pe approve pa avere vai ke custom mo hafua pa ko ki fehu ipe pe ko sia sio ai pure anga porque Potungaue mo ui ke fe e tolu ko ni malo apito lala e fehu le ko ni mai no pe foko ngahi prediction pe ni pe projection ngahi modeling ko o ku fai ko ki he wike tolu ko e peleri neo na pe he a ke si o ta fini mangea he ko me pe ko he ngahi prediction ni ka ku maungo I mautolu ia he ko yang afokia prediction ni e lala e malava pe ke ho pe malava pe ke ke ho Ko nea koe ki he foi tumu e toki mahino koe ne au hifo koe kalafi ki lalo e toki whai e sio ia ki ai ke toki whai ha puitiksini pe ko whiha taim te tau ngā uai ke kamata hono ki atuunga e kamata I hono whaka ata e ngahi pōtā mo e ngahi whitu ke whakangofua ko e mea koe ki he rapid test te ukoleang ke CEO wena e Potungaue he ku ia e lao ka ku maunga foku ko Nusila fokia lala na ia e tau ni e wena u fe au mo ia wen gon toki hoko mai pen ko e awlaka ben ke wike fitu e tau fe au pa mo e fokoutua ko ni ka ko koleang ke CEO ke ne ki whamalala mai nge
Kau mahu inga pito me ia ko ni ke fai ha sio ki ai Fekau'aki pa mo repites ko no ku inga ke ia lala. Malo. Yo, malo pito me stafa malo lala ki ko ni Fekau'aki mo repites. Na la begin he fala ke kosi. Aia ko o ke before ke lao ko Therapeutics Goods Act. Aia o kune regulate pe kune hanga o tutuuni ko ngahi koloa o ko medicinal drugs. Aia kawai ngahi me CV ki sino tangata. Aia kawai o Tongatapu me si Fekau'aki. Kawai me CV ko ni Koviti. Ngahi me CV fa ke CV ko ni lepi. O pau ke hu mai ki tongani pharmacist. Aia ko foi mea un hanga o tata af ko ki tau tolu me hono tukuange ai me ko foi lao ko ia ka ku ai kau he ni rapid test ia ai me ko ni aia ko na ki fare pe ia ke lo tonga to foi lao pa ko ha retailer o na fra am ke na o pu mai o to fra poto ke na nga fra ta pharmacist ke responsible pharmacist he ko ia ku from fai lao ke responsible ia ki hono wakai ai me ho mai o ku tau ke ho mai ki tongani pe ne hanga ia o recommend ke onge permit ko ni ai ka o keila ko te mago ki fale i pe ia ka wai pe mo ngahi Potungaue ko ne puleanga he kola hi pe ka pharmacist o ela pe ke tokonet me ka pharmacist ko ne Moimoi ela wa pe ke na volunteer ke tokonet ke fa ve i ngai ngau ki kola tu pe siale ke ki hoka tu pe ka pa Kata ki tau hoka tu leva ki lala o ku ke fiehu ko ia kata ki pe lala lava pe ki sei pe kata hoko na tali mai alu seane kata me valfitu pe mo A3Z pe ko ilo pe na me mai minister te tukat pe ki tai me mau ingan sorry lala malo pito nai pe mona ki kole tu pe lava ai pure anga ia o subsidize ai fangi repetes ku hinga pe ai kole ko fonua kata ke tu siale dokta siale ko mamma fa ko fangi repetes ko u pharmacy na lava ia o subsidize ai repetes ka ki mama at malo malo pito lala ko point mahu ingania ku mai lala o sia pe ngai bi Potungaue ku nau hu mai nau rapid test ke test ake nau ka ngawe ka ku ai Fekau'aki aki pa mo pure ko ia va ko ni o pharmacy ke fra papa u pe ko ngai me ako ku mai ke fai ake CV o ku tatau pe mo me ako ni ko ku approve mai ko mai no si la ko pe mo Australia u ai foke ngahi me CV fokia i ngai fonua ke maman kawai si ai na mo u fonua ke ka ke ao ngai ke tawanga hu tau pe ke tau hu mai pe ha me ako whakatau ma ha feitu he ko he kai ke ma o standard dia ko o tesi ai ma inga ke fa hasio ke Potungaue ke approve hangahi me asivi pe ha brand hangahi me asivi pe o Potungaue ko tongani ke tatau mo me ko o Potungaue ki he fale mahaki ke mahino ko o ku pesta tau ka positivi o tau tu pe ko me ai positivi na ha o me CV ala la pasive a negative pe ta ko to ka ke to ma positive ko tu ma winga pe ke control ano hu mai he kwa ngai kauta haia o na ko le mai pe o mai me CV o ku ke he au pito ko me CV kon ko mai fa muy kon ko OG rapid test o na to luia ko na specific ko ki he me a ko a pesete hiva point fit ai ku oksai au pito ia ka ko famalo dal hono mai point mahu inga ko ia malo pito minister kai kolen ki alusiane duan ke hoko atu pe ospa pe A3Z malo pito
e ki Minista Moimoi pe ke koutou ke tā I he whakahoko tau whatongia. Koe ki mea pe ku whai atai tokanga. Computer kay lava o Moimoi malo. Koena. Whamalo atu I he ngā ui kotoa pe ko fuesia. Ko ki tokanga atu pe e ki Minista Whilawe I moe fo I kau mate ko e toko hiva I he taimi ko ni o Koviti. O gai whakawhai ke he I e toko tolu pia moe toko ono ko na e mate o gai lau ngahi maha ki tauhi. Ka ko tokanga ata aku ia na e toki hoko e mate I he huu ko ni ai vailasi. O veu ke ngahi o kani ko e sino pia I kai ko ia pe ka koe fo I hiva o whakahingoa pe ke kehe I he o kai ke lau ia koe mate katoa I he Koviti ka whawhai ke I koe uhi koe ngahi maha ki tauhi koe ua pe koe whanau koe ni a Omicron I ko PA1 mo PA2 ko na osi heni ka koe haho nau kehe pea koe toi mea pe taha koe mea tokanga me kia I kakai I whonua. Hano whakaata e whalaite ke whakawhonua ngai wharekoloa kai ata e whakatau I he tokonaki. Pea koe whakaosi pe koe lotu au kai o ko kore mai he ni ihi ke whakahoko atu. Ai whia maa koe hatau au kai whakawhonua koe uhi pe kua fuoloa pea koe whaunga ia e teke aki ai mapure I koe ni ai Omicron o tau whea moia pea o kuma fola I ho tau whanua. Malo. Malo pito Luciane. Koe ta wha koe ki he pekia Fekau'aki mo ngahi kana ngahi whakoutua tauhi. Kana e test positivi te tukanga ia ke CEO pe mo e Tongatapu le whalemaki ke na whamaala tuai. Te u ki talanoa tau ke foi feu I e ua Moimoi ko e whakawa koe ne awhalaite. Sai pe Luciane e whai whatahe Potungaue ia pe whai mea kotui e ia I pe whotutu e pureanga. E tok whai nau press conference e whalaite. Ke toki whahoko atu ai e tūtūni koe ki he hoko atu. Koe mea koe ki he loto au kai e Luciane na osi taripe he kabineti ke ave Polokalama loto huwhia ma loto au kai ke tesi koe e tau kautaki lotu. I he malumalu ia koe e Potungaue oi mia. Ai aku mauinga au pito pe mea aku ke o mai e Luciane kaku kai koutu te e sio kia I pe mo e Minista ko ia o e mia ke te whai peha to e talano pa mo e kautaki lotu whika pa mo e whotu koe na ku o mai kana e o si tukuanga ngahi whatongia ko ia ke whai he kautaki lotu a no huwhia e whonua ka ma hangahi Polokalama ki he lotu au kai pa uanga whainga mari koe ke si au pa mo pia mo Tongatapu re ke na taria te whehui koe ki he kaupekia e Luciane. Malo. Mau sabi kau ki lawe atu Fekau'aki mo mea koe di. Ange pe kau mea e kakai whonua o ku lolotonga I tongani e kau matautau me WHO kau maa SPC koe nau mea mai pe ke tokoni ke tau ngau e koe ni ai ki Koviti hiva. Ai au kurolo tonga whai he taimine ai whe ngawe aki mo ki nau tolu ki hono ki lava koe ke lava o whai ai certification o e tau kau a ki nau tolu koe ko nau pekia kana nau positive I he Koviti tahiva. Ai a koe aho a bongbongi koe aho o ku whai le vai ai whakataha lahi ia ai kau matautau pe ia a Tonga ni Tongatapu I ono Fekau'aki whakataha pe moe kau matautau ko ni me moe tokotaha matautau me WHO moe kau matautau me he SPC ke tau tuhi fo o talanoai ai founga pe te tau a te pleva ia pa lava leva ki whakalere I aki ai ngawe ko ni koe ki ono
ko ngā ke make sure that everyone ko tō tāko tō pē o ne whai a certification, deaf certification e Moimoi pē i whaunga koe ni, ko ngā kai toto kai tonu ai ngā we going forward. Ko mea pē te ulawa o whakaha te taimini, o ku whai a ngā we ki ai, pa koe whakataha whakaosi ki finalize e umea ko ia e tok whai a pongi, whamore pē he tuai a ngā we, ka ku kai ko hamea e ni ke tauhanga o whakawawe i kōwi. Ko mea koe ni o pau ki whakapapau a ngāhi mea ko toa pē tō mai a ngāhi documents me WHO o ku tō mai ngāhi documents me u mea whetu keke me Australia me New Zealand o whai kai a sio a toki whai rewa ono sivi ke ofi pē i e mea koe ni koe ai uwhanua ke o e Pasifikia ni koe ia na mea ke ai minister i kamataanga koe o e tau press conference. So whamalo lahi ato au pito i whehui kau whai ngā o kiai. Malo. Malo pito Dr. Ana e kau whai ngō ko mahalo ko mea i peko tau taimi ka ku loto lelei pe ek minister ki hopat peko hui mahau inga mo ngai whehui. Ek minister na ke mea ka. Mona, ko ki tāna ke pēu e whehui e taha koe a Luciane ki he Omicron PA1 mo e PA2 e Luciane koe Omicron kai ke te iaha na fu ke he naua i he na whakatupunga koe ai whakoutua koe ne tau whaatala noa bekia e ki tare ki mofi ki langa ulu. Ona ke he pe na waia e Luciane koe o toe mafola vaveange ai Omicron PA1 i he PA uluaki. Ono sai pe foki mahino pe foko no sila mo Australia ia ku ia ai PA1 mo PA1. Koe no sai pe foko no mai koe na tolu koe i he ngahi waka o mai whafo i muri ko na no fo pe fo ke mai kiu ko pau ke fa pau ia he foi aho ko ne wike wa ko na ia o na negativi pe na toki whaka ata ko me mai kiu ange ko fa ho ko nai ko to ta ha no ni me tano o ku to ho ko te na mai kiu na to luia ngahi aho ke fa pau pe ko na negativi pe to whaka ata na to pe me mai kiu Malo. Malo pito ka tau ka tai pe ki A3Z malo. Malo lo mali e ki minister kata ki hui ulo ki pe ngai severe rich ke Koviti tahi ba malo pe ke positive ai hata haya aku ne ma o ai flu o ikai ko Koviti tahi ba. O inga pe ka pau na po ma o pe ya pe ma o ya haki momoko e malo pe ke positive ya i he Koviti tahi ba. Ki whewhi anō wā peka tōla e puna o tōko e puna o ma ai Koviti ko ini i peko o CMCV. Ai aku malawa pa ngā we kia au tonu ne ke ngai api ko tōa pe e sevi ke whapau i ai tōlahi. O ika ke whawhalanga pe ki o gatu ko ia ai kakai ki e wharimat mai o la o whahoko honau Stevie. Malawa pito. Malawa pito ai whehui koe mea sivi kone ko mai ki he Koviti tahi wā koe mea sivi pea o specific pe ki he Koviti tahi wā for COVID-19 he ke kia taha flu ia e positivi ki he Koviti tahi ke mea sivi kone ki he Koviti tahi wā koe taria o whehui koe e taha ma ko whehui rewa e taha pe ku whai ha u tonu ke ngai api io o wai ai timi ai wa ki tua o kuna whai ai contact tracing ke taimi ko o ku reporti mai ai hata me tua o positivi pa ku wa leva ai timi ai ka contact tracing o ku taki ai Dr. Mislia matoto wahai o whai ai test o e api ko o e tōtaha ko ia whakataha pa mo ne close contacts ai a kuna ngahi api. Koe ngā ue ia o whai o ngā mo ui, nā loa pito.
Malo pito Dr. Ana. Tau hoko mai pe ki he matangi Tokelau Radio New Zealand. Malo. Malo apito mau whainga mali e. O kuang lele e pe mona? Koia, hokat koe. Malo apito mau whainga mali e. Koe ki whehu i pe nia, kole whamala ala ek minista mo ui pe mihe ni ihi toko si pe o whanua. Aia koe ni ihi koe ni ok nau lolotonga isolated nau tolu koe toko taha iho nau apinoko anga na e whautua i he mahaki. Pe au pehe koe oku nau ngaue i ngaue anga. Aia koe hiri koe ni e nau isolate koe ni koe kole peke toki whamaala ala mai he koe nau whoki atu koe ni ki ngaue anga mga ngaue ok nau whakaunga tā maki ai o whema uha ngahi tohi ia ke whapapau i ko ki nau tolu ko nau ata. Kole peke feitu una ke toki whama ala mai mua ke toi mahina ke kakai koe ni whanua ai tu unga koe ni o kuia ai mea koe ia. Kātak. Iyo, malo pa ko kolean ke CEO ke tariha ke whehu koe ni CEO malo. Malo pito me saba ko te mahalo e lava pe ai tohia ko ia ko e group fo ko ia he home isolation ka pana na test positive o to nga ia he timi ko ni ta Reynol mo ka ma pe sa pe ka te ki komen Reynol ke ko te mahalo ko me fenga ta ia ke provide rei ida ha komen ni ai ka ta Iyo, malo vito, siyo. Iyo, kuya ipe to hiyo ku o anga te ngau tolko ku whakata me ngai firmau quarantine mo isolation. Kako ka pau ka ku lau peke to fetu taki mai ki he timi ngawe ke ngai firmau ko ia o ka pau te ke mau atu ki he teu ko e foki ko ke ngawe. Malo. Valuhiva po ni mamo na ka tako ko tala no atoka. Ka taki pe minista ko ki ma ko uluaki ko ki fokotu o te pe ia he pongbongin ulave ibe ke fatongia ku mo ua ke feitu una ka pau ku me aba ke me atu ko ia ki o whakataha ka tuku mai pe mua ho CEO mo e toenga kau toketa ko ni ke mau hoko atu ka taki pe ka ate whehu ia mona ia malo ko whehu ia ko whehu ia kia ka taki ek minista mo e CEO ko mea sivi ko ni red test ko ha no tuunga falala anga ki he ne sivi ko ni o mahino pe whamatala ana ne nai ku specific pe ki he coronavirus mo Koviti hiva ko whehu ia ko ia ko ha no tuunga falala anga whakaprofesionale ke ngā ue ko uhi ku ia ni ihi ku sivi o negativi ia he red test o atu ko sivi PCR la positivi ia pe ko fetong he tafa ke ta ko whehu i pe ia ki whamala ala mai pe mo protokolo ke he putu o ku iai nai ha ririu ki ai ke ni ihi ko nau pekia he ka nau lolotonga positivi he Koviti kata malo pito supa malo o ku sai ke ki Italia tau feui koe red test o ku ne lava ia o ku ne sensitivity it's more sensitive ki kakai ko koe o ku nau symptomatic aia koe PCR ia o ku more sensitive he ku pick up ia ai even e kakai o kai ke nau ongo e nau tolu ha fainga whakailonga nge koe langa ulu pe koe fofonu pe koe tale ka patiwe a close contact o koe PCR au ni lava ia o pick up pa kwai pe ai mea mana mo whanongo pe ai koe CT levels koe tau red test o kune pick ia ai ki nau tolu o ki maulalo ange nau CT level aia o kulahi ange vailasi ia nau toa viral load pea ko ki nau tolu ia o ku likely ke nau hanga o whakamafola ai mahaki so
ko mahalo ko uhinga ho fehui pe o totonu ke tau ngā au e lahi aki ai red test ka tau tari pe tau ngā au e aka PCR ai RT-PCR ko kutari ki ai yes ko red test o kunehanga e ia o pick up aki nau tolu ngari te nau lava o toi whakamafola holo ai mahaki. Ko PCR test will do te ne lava pe o whai whai mea tatau pe ka ku o pai whahinga ia o kui kai ke nau o kai ko lahi koe vai lase ki nau tolu pe ki nau hanga nau tolu o toi whakamafola mahaki o pick up ia he PCR test. Aia o te to hanga leva o whakamahino atu ka mautoro koe tau PCR test capability he tai mini koe ai whare mahaki o sisi o ku kai ke o ku sisi fo ia i he uafe so o mau hanga leva o stream ai tesi koe ke whai e PCR pa mau futokanga lahi ke whahinga o ku nau folau mai me muri ai o ku repatriate mai e koe whainga ea o mau whe mau ke toi ave o toi tesi ke ilo pe koe ha ai variant koe o COVID-19 SARS-CoV-2 ai koe vai lasing me whatu pe Koviti o kua umai ki tonga ni pange koe mea minista ane nai koe Omicron BA1 yeni o kulolo tonga mofere i ho tau whonua i he community ko BA2 ko o sia o mai ki tongani kana i he kau o mai pe mei muri. Hopefully o te kei a ki tau kakai ka o ku whai pe a surveillance o kei whai pe a hono to'o o pe kakai e whonua o ave o whawholawa ki muri ko winga ki tau ilo pe ko toi mawhola ai BA2 e kakai pe hange pe ko ne mea ane nai o toi fuo mangi a lere ai mawhola ai BA2 ka koe ne wesia ai tangata o kai ke ne mei o tatau pe o kia wesia i ke o mi tatau pe na wesia malo apito ta ana kau ola kau whai ngongo ka taki pe ka mo ilo i pe me kamata na te ton ki ngata tau whakataha e te hongo fulu o gai whakataha na e oskamata hongo fulu whea mao kia e minista pe amo e kau Tongatapu le ka umaafu ke CEO ko e hene pe he o gai pe ngai whanga maari a mui pa kola pe he tau chat ke mo post mai ngai wheo i ke te o atu ka e o ange pe ha whanga maari e whaka osi ki a salamo pe a wakai i tai mi kau katoa e kau Tongatapu ko e ni he whataha o ko kataki malo Malo mona kataki ko ki whehu i pe koe follow up e ai nai whamala ala whoke ai kautaki o ko os ata ai ni ihi koia i tāno a ka kuia i pe ni ihi koia ko nau positive o kei whamawahai ki nau tolu. Koe waka i pe to unga o kuia ai ni ihi koia o mahino na ai whamawahai ki nau tolu i nau whoki mimi toa pule anga i e malata. Mahino koe ni ihi koia nina to tongi nau ata ane a whika ko te keike nau ata pe ko hai to unga koe nau i ai. Malo. Ko let ka Reynol ke tari mai wheu i koe ni, right? Ia, malo pito salam. O ku loto ngau pe timi ke whapapau i pe e ola koe nau ngai sivi. Ai toki mahino e ahoni a e nihi koe te nau hoko atu, mo nihi koe whakata koe ko nau ngai api. Whako ne kakato pe ngau e koe a e tuwanga lewa ni ko firma ko ke tuwanga tu ko toki lave pe ki me fa iki lave no pe ki ai fai pe no vakai i faka ngai tu ni nga we ko ki ai ko fra mu pe ke o wa ho ko me fa iki ko wa wi lava to ma fola la ya to e vai lasi ki he ni i ko te na i he me fa iki ka ke ngata pe ngai family of fika ko ki na to ko te na ai ka ku fai pe no vakai e tutuni ngā ue ke whapapau i pe ai ngahi whataptapu i ko mau inga ke whasisi ai e whamafola vai lasi ka wa pe kia e
tau he wā mamao mo ngā wea ke mas mo e whano pakai ke ngata ai ke hoko penga he tutun ngā we ke malua ki nau tolu koe te nau whai e tokanga make he koe ki ono tokanga i e pekia pe he foki ke tokanga i make pe mo ngeia i toko taha ko ku pekia malo. Malo pito Dr. Ofanoa, tau hoka tai peka supa me talanoa o Tonga. Malo pito taka ki hiri pe ko hina suka hoko mai ko tau transition pe me containment phase ke mitigation pe o fai e talanoa ki ni ko tula veang mo fua aia o tu pe mahalu kau ke tau kau tu reka mani ko na ngai ma tau ki ko fanga Tongatapu i ngai fonua ko tope ku makola vai la sit ni me fa ko fu ke pesete taha o ni ko a po ke lahi pe ai ko more na mo ui ko e fehui pe foki e mista ko ri ko tonga ni ko population ni o ku taha ki tu psi pe ko mahal ta fa fo ke pesete taha ko to taha o si fega mari nai pe mate te wa Potungaue ka tu unga ya o tau ka po ke lahi ke foi fika ko ya pe fe ai to ka te ko no tau Pokunga hanga he tai minu whakaho ke tau mateu te wai ke tai mea wai Pukelahi ke matai whika ko ia pe malo. Malo supa. Lat ki ana mo siale ke natali mai feu a supa kata. Malo pito e feui koe mateu teu tau whenga pe ke tau mateu ki he lelei tā e ausia e ho tau iwi whakapanga o pia whakatatau ka mo tau kau ngāwe. Koe konga ia o hono loka i koni ho tau whonua koe uhinga koe taha pe ia o ngahi mea ko pau ke tau whai ke tau mitigate aki ke whakasii ai mafola vave ai fonua ke puke toko lahi mai o whakaangataha mai toko tahawhi. Koe tau loka koe ni pe e lava lewa ke whakamamarie ai rice koe o mafola o mahaki ke puke mai pe hafo i toko ni manoa ha taimi ke oua e hau whakaangataha pe fo i puke ai toko tahawhi he taime ta. Koe ngahi whoko tutu ia koe o uhinga ai koe whai ai loka koe ni ke kawa tuai ai ahono whakasii ai kakavave o namba ki olunga he koe whafuafua koe nai o mai koe au ki taimini koe wike fitu o ston ki toko tahawhi he aho ai mau koe o Koviti i taimini o tau kei whononga na tau ange au tupu mai e kamata he whakausinga wike kōsi koe nuk tawa o tōngea. Pa koe ngahi whatutu upe eni koe uhinga ke ua te tau puke lahi wharangata. Sai, te tau lava ko tau wharemahaki o mahaki peto ko uange au i loto. Koe ngahi ngā ue koe ni koko te teu ke whai ko pau ke aha ha konga o wharemahaki koe he taimi vai ola. E te tikeiti ia ke kea ki ai Koviti tahiwa. Nai whai e whakaeke pe o kusai ke tau hanga o aiha tau teu e ngai whetu hange ko ha holo pe ko ha apiako no fumau. Ka koe experiences koe ai kau tau kei ai osmet ai na mau whakatala na mau talan osi tala noa ki ai kau Tongatapu le koe ai wharemaki na nau pehe na e more ai paanga lahi au pito a Papua New Guinea koe whanoi koe New Guinea paanga hono liriu e nau stadium ke whai ki ai ke ave koe nau field hospital whakaosi na e kai ke alu hataha ia to koto i whanmaki. Hangepe kou mo mea i koe lahi taha o tau kakai tau tolu nof pe ia i api pia te nau sai pe nau tolu. Koe peseti e taha ku lahi e peseti e taha ko ia. Koe mei ke 0.2% o e puke lahi. So, o whai pia kawe ho mo Potungaue ki ai, we are all aware of u modeling kon ko ku hau pa ko e taha pene ngai fotutu ai ni ko e to ai ke kakai e fonua ke nau tukanga no fomau
ngawe ake mask when I taime o ke alwai o ke mavaha me ho api pe mo fano maupe I taime ko toate malo apito. Malo apito tokta anaka ola tau hoka toi pe ki he wheu ia mele manu ka wha osa ki A3Z ka tako tau taimi. Malo pito manari sa ko ki whehui pe ane nai na ke lava o tali mai Fekau'aki mo ngā ue whakataha ko ia pe mo local government no tonga ko tau lockdown ni e lava ke mapule i ai ai ngahi fe unuaki ko ia ai kakai pe he time tatau pe foki o lava o te whakasisi e mafola ko ia ai vailasi o hage ko ni ane afi kiwe kakai ko piki ko ia o e fui akau kei tokolahi au pito pe ai vaiola e lava nao ngā ue Potungaue mo ui hangi ko e whawhetu taki ke ngahi ofisa kolo ke hau hataha pe hafoi tō taha pe pe a me he kolo kau polis wa kolo o piki atu ngai fui akau pa nau whai nau tauria ai ngahi ngā ue koe ke ai ua koe ke whaha lotu e lawa ngā ue mai mo kau taki lotu mo e mea ke nau identify ngai whi mau viviri ka pe ke kau whainga tā ia I he ngahi kolo koe anga pia e sio e kapa e toi whakaawa mahe whalaite e toi o mai kakai ke uwhare koloa mo e mea e toi vāwenga e ne mafola tau te whito fu toko lahi ai nau toi u active cases pia e tokoni ki he Potungaue mo ui ka pepe fo ke timi ko ia contact tracing ko ia pe malo malo pito meleman pa ko tui ko o kai ko fehu ene a meleman ko ne fo tu fa kau mai ni ana kai ke hanga o la ve meleman e me ko ke fekau ko me piko ne fo ya kau ko ai kiu pa ko tui o ku fai be fenga we aki pa mo e kau poli fa kolo ko na ko fai ko le ki he ngahi e tokoni mai e ngahi Potungaue ke he ki contact tracing ai Potungaue o ku fai o tokoni mai kau fai ako ki na tol me Tonga health pa ko tui ko issue ko no ke hoko ko hange ko pike ai foi akau ko ne me o ko le ngau ki he Tongatapu le ke ki komeni mai ange he me ko Fekau'aki me pike foi akau mo e ai ku hinga mai kia mele manu. Malo apito mele manu ai fehubi. I he taimini hange pe koia ko mo me ai o ku arrange pe foki ke ia foi taimi ai fare mahaki ke piki ai foi akau ko ni ko ai kau hange ko kau suka kau tot malunga ai na tol ko o ku follow ma pena foi akau pe tau pe pa mo na tol ko tala mai ko I telefoni ai ko foi taimi o ku a pe a hoi pongi pe mo e fiafi ai o ku foi fenga peni ke o ua ai ko ai crowd ai go fasi o ko na tari ko tu ai pharmacy unfortunately ka pa kwana ku ke to lahi pe ka ko to no pe ton ke baha pe ko ke lo pe ko ma o me fe ko fa felere aquí o pe ke fua a crowd fe I teniti ko no tali anga kakai tatau pe pa mo a fe tu ko fa ai ko ai tari ko ne but in my mind ele reita hange pe ke o mai pe o mau a foi akau to tonu pe me he toko tahan e si ke tonu a whakahino hino pe mo taha na fai ka a whialaki a me ha foi akau ha taha ki a taha ke ko hinga ia me a koko to tonu ke tukuang pe mu ai ngā ue whaka foi akau ma ati mau tolu koe I loto whare mahaki sai au bito no ngawe aki ai local government ngawe aki ai kau polis whakakolo ki ono le ohi ai whi aki ai kakai ka koukola ai peke tukuange mai pe mu ai whi akau ia ke tispeni at pe lo whare mahaki pe o atu e hat healthcare worker malo ko ta I hope ko ta sewi ka kousu ke CEO ke tanaki mai malo o malo bit ana ko to ko tari tatau pena ki fiu ko a lala ne nai Fekau'aki mo e tuang e red test ki Fekau'aki retail
o kuton pe ke tuange ai mawhai ko ia mo mea ki pharmacy. Waitaha mo client ke inga ke tonu. Malo whiwhihui ko whaitali maho inga na ki whai an. Malo. Malo pito CEO ko whiwhi whakaosi na he A3Z o sprapa whama o ko mai administra. Pako na wakai pe ki tu au kai ke aha crowd pe pupu ai kakai he whaitu kane whale tara wai. Malo o pito A3Z. Malo ma u whenga mali e kataki koe kore peke ko pa upe pe ku kei to ma upe ai fika koe ai ho e ki minista I he toko wha. Tungau ke I isolate pe kataki. Malo apito. Whamore kau kita latu pe. This is confidential information. O kau tui pe mahalo whakapoto o ku sai pe nai o si tukuanga te panai o si ilo ki mua. Ka koe hoko atu koe vā pe ia o whare ma o toketa o nau toka ngai pea pa mo ki nau tolu ko koe o kupuke. O mau talatu e fika whakatoko lahi ka koe mea koe ke mau te identify at ko hai mo ai. I don't think o totonu ke mau whai mea koe ia o kai ke ethical ia ke mau ngawe. Malo au pito. Malo pito Dr. Ana kau ola ko lave ipio kai pim hala ngai fihu ka kai fenga mali ti mola ko email mai ko hiko tau tai mik tau over aki ha fihu pa kai ai fatah ma nga pau ke ai minister pa mo tau toketa pa malo atu ek minister ka pa lava pa ma po he tai ni malo. Yo fa malo pia ke kau faiongongo o mo lava mai pompongini ke fai hatala tala no Fekau'aki pa mo ngahi pe Potungaue ku ia e Koviti vai o tau fonuan mahuinga pe ke mai no ke kakai fonua ko pe bien pe o mi koloni o ku Tongani ko tala no ko ke pe ku hene telta ku kai ke mo on neongo ngahi kaka e tau whika ki o lunga o kuongo I pehe Potungaue ko ke kaka e whanua e mahuinga ke o te tau to mama e whakoutua koe ni o koloni neonga koe toko lahi taha ku I he tautupu me tau whanoa ki lalo nau tolu ia ku kai ke tu lavea ngofua kuia e tokanga makehe Potungaue ki a kinau tolu o ku tu lavea ngofua koe I he whakoutuan mahuinga ke kakai whanua ka pau ku ke test positive pe foke ngahi family una kumbe na mea test o test positive ka pau ku ai hataha I he family o ku lau tau rekere ka pau nau tolu ki angai mai tau mahuinga ke mo fetu taki mai ke Potungaue ka mo tolu koe ku low risk kai kia ha taha tu la vea ngofua mahuinga pe ke mo tau lelei at whakahoko mai peke Potungaue ho mo tesi o positive koe kau e toki ai pe taim e to ki lava tu ai Potungaue ke sio ka mo tolu ko tuka koe mea mahuinga e tainimi ki kakai e whanua e mahuinga koe ke tau whai pe koe whakai ehi neongo e alu pe tau whikata to ki o lunga te tau whai ehi pe ke tuaiang e ne mafola kai lava he Potungaue o whakako lelei hono tonga ngai lelei ai kakai koia o e whanua mahino pe tunga ko ki ai hapai whai whengawe aki ai Potungaue pa mo Tongatapu nei hapai ka mai ko wana koe ha way forward koe ki hapai kei toi whai hono sio ke te whawhoko ho tau ai kainga ewa ki ewa ke mahino e tunga koe o hapai kai tok whai hano whakaukau ki eua. Nea ngona as whai pe whetala noa aki, pa mo e whengawe aki, pa mo eua I he tau mua tatau, a koe no kuhoko mea koe ni ki hapai e toi whai hai sio ki ai. Ka kon whakatoa kau media, kau mai ka kai whanua, whamalo lai hatu kaki motol, ka kotui koe whalaite ia e press conference ai pure angai, ka pau to kia ha mau whehu I o koe nakai ke lava o mai he ahon, e lava ia ki o mai he aho whalaite, pa ue hae tutu me hoko at ki ai, e tau whahoko ia I he whalaite.
Ako whamalo atu homo lava mai, whamalo atu ke CEO ka mātou tāpu le wākitua mo e toke tāpu le whaimaki i he kau mai i he pongpongin, i he press conference, pe he kia mona pia mo Walter, i ono facilitate e tau press conference ko i he pongpongin ni. Ka e sai aipe ke tau whaosi, pia ko e keresio tau e ko sisu kalaisi, mo whalahe o tua mafi, whio he lau maari ma onioni, ke no whia tek tau tolu. O nā hiri ka whaipo tai ngata. Amen. Malo. Kakato ia o e Polokalama ko ia, ma ke he pongponga e ao ni, pea pehe whoki ki he whakahokanga tono atu ia, o ta tau i he lea pea mo e ata, kau mai kia i ai Minister mo ui, toka tā saia piukala, pe ke tare ki tā mo ui, toke tā siare a kau ola, kai umawhaka toke tā ana a kau ola, pia mo toke tā reino o whanoa, pe he whoki ki he toenga kuia o ngā hi wa atu whaki o ngongo mo whakamatala. Kai ke, whanau, koe nuko taimi ki tau hoko atu, me tau Polokalama whakamafola ki ngā hi ako.